avuze na thank you ariya. Reka mbere kiriya ni message ya mbere namoreje 200,000 y'amanyarwanda, mfite n'ibimenyetso byinshi we Godfather nunzi na n'uruhara ngira Yesu Kristo, Godfather Yesu Kristo wa Nazareth. Godfather ko ngufite reka ngwereke uyu si nimero ya Godfather, woragira ngo ngenda muhishira, si Godfather nguyu, ahubwo wowe abantu West Cross turabafite, nibyo mwagenda kamuvugana, turabifite. Ndi gushaka umuntu wavuga ikintu cy'ingenzi kugira ngo mubyize ukuri. Murebe wabonye bya Godfather, mwabirebye kumva na muri kodinze kubera nabonye ibintu birakabiye, is too much. Umva business, umva mambonye unompata sasa, acha nikoneshe Godfather, njoo huyu mwambonye patro w'abakobwa b'u Rwanda, mwamubonye uyu mujama, uyu nguyu areka kubashuka, muve kuri ya live ye. Bishatse kuvuga kugaragaza abanyarwanda ko ngewe ndumuwe sikro na muntu neskrose, ahubwo wowe abantu West Cross turabafite, nibyo mwagenda kamuvugana, turabifite. Ndi gushaka umuntu wavuga ikintu cy'ingenzi kugira ngo mubyize ukuri. Nzamura ndashaka kwishura, genda wishure, ngewe ufite nimero yanje, wishure, ureke kuvuga ngo urashaka kwishura ndumba. Ulipe tu. Uyu minsi ni dilisolo kwishurana. Twishure dukomeze. Ribu nukuri kw'Imana, umuntu wagurya nagakwiriye kuba muri societe. Ari gushira abantu ihungabana, ari gusebya abantu, agaseba uyu muryango. Murikunyumva? N'umwana abana wawe ndabazi, nabavuga hano. N'umugore wawe ndamuzi, wowe Godfather, ibyawe ndabizi. Nabwakobwa ufite hano muri Kigali, wowe ukabesha kagakobwa kariya, ndabizi. Mission yanyu ndayizi, mfite proof y'abakobwa bagera ku 10 ufite ubwambure bwabo Godfather Brino Safi. Kubera ninyi postinga hano live yanje right bayikupa, ninyi postinga hano live yangu ireti begeya, ndakuzi Godfather, imigambi yawe ndayizi. Hanyuma aravuga ngo Prophet, ubu ni ngewe nawe nini mtakatifu. Wowe uziko wowe uri papa w'ibibi. Ngo debeni yarasambanye, na nimuwe ufite ngo n'umukobwa bita ngo Shanga, na nimuwe ufite, umuntu, umugore waratwite, n'umuhanzi w'u Rwanda, sibyo? Umugore aratwite, nagari mu bihe byiza, arangeje gukora festival, aruzuza arena, ni fierté y'u Rwanda, wowe mukongomani Godfather. Hanyuma uraje usebye umuryango wose, uraje urasebye umuryango wose w'umuhanzi w'u Rwanda, urazura musebeje vraiment. Uraje urasebeje abantu, umuhanzi mukuru w'u Rwanda uramusebeje Godfather. Ngo duceceke, ngo Prophet afite amafaranga, ngo nagari buvuge ngo numukapo. Ndavuga, Imana yamaye umunwa wo kuvuga, iwacu turavuga. Unasikia we pumbafu we, hauna akili we pumbafu we. Godfather we, mujinga we kwere we, mulozi. Niwinga wanu tsokanuka no kuri Twitter wowe, bagutwaye iki ibi bukora, ubundi bakurebe wowe, ugafata Mutesi Jolly wowe, impunzi y'umukongomani, ugafata Mutesi Jolly, uzi icyo bita Miss 2016. Uwa 2016 waruriye wowe, sori hano ibugandi uri ndagira West Cross abana babandi ubabeshe iburaya, abantu bacuruza mu za Turkey, abantu bacuruza mu za Azi. Wowe Godfather, business ukora wowe urabizi wowe.
mutapinge ndashaka abantu igihumbi hano. Ndashaka abantu igihumbi hano. Sebye uyu mujinga uyu nguyu. 2016 uzanu waruri ibugande Godfather na nicyongereza uzi kuvuga. How you know more, bro? I speak English. Ubundi ngeso yanjye sinya niyemera ko nzi kuvuga ururimi. Ariko we nakwigisha icyongereza. Nakwigisha icyongereza wowe. Do you know me, bro? Do you know me? Ntabwo nzi. Iga makuru menye wowe. Iga makuru. Imbere yo kwataka igihugu banza ukigeho. Imbere yo kwataka igihugu banza ukigeho. 2016 waruri munzi Buganda umuntu yakaba Miss 2016 akarepresenta igihugu. 2016 akarepresenta igihugu. Uzi kuba Miss 2016 kera ukuntu byari bivunanye. Ubu bishobora kubaho kera kuba Miss ukuntu byari bivunanye. Uzi kutarya gufata inda kuhora mu marejime ukajya kurepresenta igihugu mu mahanga. And then wowe igihogajuru venant de nulle part, aucune adresse, on ne sait pas d'où tu viens, on ne sait pas quelle est ta nationalité, on ne sait pas ta provenance ou de là où tu es venu. Messieurs, vous comprenez? Bruno, alors tu viens tout juste uraje muri société nyarwanda, uvuye mu kirere uraje ukamusebya Miss Jolly, ugafata amavokal ukamusebya, donc bland igahita igipfa, ugasebya projet ye kubwiye mpamvu. Iriya ni ubujiji stupid. Kubera wari kubura umunyarwanda ukaba ukunda u Rwanda, ubure gusebya umuntu nga Miss Jolly cyangwa The Ben cyangwa abandi, wakagombaga gukavalinga ng'umupapa mukuru kuntu bakwita, ukavuga ibintu byicaye urukunyumva, ukahagarara mu buryo bufatika, ukavuga ibintu biri positive bishobora kubaka societe nyarwanda urukunyumva, ukavuga ibintu bihagaze abanyarwanda bakagukunda. Ariko wowe space yawe yose ukora niyo gusebanya, gucuruza abakobwa, gusaba ama video bambaye ubusa. Ibyo ni byawe bikuranga, my brother. Ibyo nibyo bintu bikuranga. Ibyo nibyo bintu byawe. Ibintu wavuze nago biri bumva no amafaranga ndayafite. Ukuntu ubyira abantu ndabafite abantu benshi ngo riya mukapo ko afite amafaranga menshi sha ko njya mwamndikira najya nsubiza birakureba. Nago yazashira nta nugateganya gushira, na nubwo iteganya gushira. Usko abantu bose barangije we. Hariko abantu usko abantu bose bajeora. Usko abantu bose ubajeho ucuruza abakobwa. U Rwanda rukurebe neza. Bajye bavuga ubundi igihugu nago bagomba kukwita ko nzira Godfather. Bruno uzatanga imyirondoro yawe, my brother. Tanga imyirondoro na muntu utagira address. Mu buzima buri muntu afite address. Nge naberetse passport za. Urukumva? Na passport za passport y'u Rwanda. Passport y'abana banje. Bana banje. Umugoro wanje na passport yanje. Ye passport kongomani. Mbo mu Rwanda mu buryo bwemera amategeko. Urukumva? Abana banje n'abanyarwanda, wowe twereke ko abana n'abanyarwanda. Abana n'abanyakanada. Kumva? Yabana banje n'abanyarwanda. Rukumva? Nta kintu na kimwe kimbuza kuba umunyarwanda. Nta kintu kimbuza kuba umunyarwanda, ariko wowe kirakubuza. Njyewe Prophete Joshua sininjira muri politiki. Horuvuga ugashaka kunshira muri politiki, simba muri politiki.
amafaranga wanyate sinzayaguha, ikintu cyose wakora ntago nzabikora. Urukunyumva? Ikintu cyose nubwo wataburura abapfuye nayo nzaguha. Ubukene burakwishe muri Canada, ufite amadeni n'amakredi, amacredit, uzabanza uyishure mu buryo bwawe. Ntago ndi papa wawe, sindi mama wawe, nago nakubyaye, ndakwiyamye. Nuzongere no kunyinisha, nuzi uwe ndiwe, nuzi imyaka yanje, nuzi icyo nkora n'icyo nakora, nuzi nimba ndi discipline cyangwa ndi indiscipline, ntabwo ubizi. Ubundi si biki? Uri kwishura bari abakobwa bagende basebe. Aya masaha uri kugenda ndi kubona ama screenshot, hari umwe uvuye guha 50 kuri momo, hari uwundi uvuye guha 10 kuri momo. Ibyo uri kugenda uvuga kunyumva. Hari umukobwa washatse gukoresha akabyanga, kanga kwinjira mu byawe bita oxygen, yabimbyiye yanje kwinjira mu byawe. Unabyumva? Umukobwa bita oxygen yanze kwinjira mu byawe, kunyumva? Yanze kwinjira mu byawe, bashaka kumukoresha kugira ngo ibyawe bitrending. Uri kunyumva? Ndakuzi wowe. Aya masaha uri kugenda uha amafaranga, ndifite ama screenshots zawe. Nuzongere kunyinisha n'umunsi numwe. Ibintu byose kanzi uri kuvuga mubyire abereke video. Na video nimwe afite. Mubyire abereke ama video, na video nimwe afite. Ngo na chat si bashobora no kuyihimba. Chat no si bashobora kuyihimba. Biroshobora kubyiratisha nde? Ikintu njya kubwira abakobwa b'u Rwanda, njye kubabwira ikintu kimwe. Imana irabakunda festival. Kubera niyo ari kwemera ko iyi space nyikora. Kubera nari guceceka, abantu benshi bari kuguma mu bujiji. Abantu benshi bari kuguma batareba, batamenya uwo ari we, batamenya n'ikipe bakinana nayo. Mwari kuzakomeza mukaza gusanga ibintu byanyu ababyeyi banyu babimenye. Bakaza gusanga ibintu byanyu byagiye hanze. Bakaza gusanga ibintu byanyu abantu uri kunyumva batangiye kubimenya. Kubera uriya Manzi Brino Safi, Manzi Brino Safi n'umuntu w'umugome cyane. Baza abantu ba entertainment bahano, mwinjire neza mu babazi, baramuzi Manzi Brino wari we ndi kuvuga. Ara abantu benshi miliyari y'abantu nago bamuzi. Mukore attention, muzisanga nguko nabandi mwabasanze. Simwabasanze bari hanze. Eske murabizi ninde wabashize hanze? Murabizi ninde wabashize hanze? Eske muramuzi? Muramuzi ninde wabashize hanze? Manzi Brino ndakubashije unsubize. Urabizi umuntu washize bari abakobwa hanze? Eske biremewe? Eske biremewe? Manzi Brino, come here. Come here. Wakinaga nikiputazi. Nje kuvuga kubera mu kanya gato ndi kugenda kuri episode ya 3. Manzi Brino, video z'abari abakobwa ushobora kumbwira ninde wazishize hanze? Ndagushaka na kintu uri gukora muri ya space n'amafaranga ufite. Va ku mafaranga ya TikTok. Nta muntu w'umugabo uhora kuri TikTok. Shaka amafaranga, making money bro. Okay, rero uyu mugabo n'umugabo wabaye ahantu bita ku Gisenyi. Eske murahazi ahantu bita RCD? RCD murahazi?
reka mbereke. Reka mbereke mumumenye. Murebe, wabonye bya Godfather? Mwabirebye? Wabirebye? Do. Ibi ngibi nibyo bya Godfather. Mwabirebye? Sinararangiza. Ngo ndi Godfather, ngo ndiki Bruno Manzi, umugambanyi, umuntu ukorana n'intera hamwe wowe, ukorana n'intera. Vewacha wibugande wimunzi y'umukongomani, sibyo Vewacha ugafatana na ariko za Vewacha mwandike Vewacha uburyo bayandika. Urashaka se wowe Godfather, urashaka mvuge se umuntu wakoreraga ubukozi igoma muri Kongo? Urashaka muvuge kuwa ruri umukozi muri Kongo? Urashaka mvuge uriya muntu kubera nge kumuvuga na blague? Nje kumuvuga na umuntu wakoreraga muri ubundi ngenda ningiye mu Kongomani, ubundi mugenzi wawe ukuzi kuruta abanyarwanda. Reka kuhotera abanyarwanda, njewe nawe dufite passport imwe, sibyo? Dufite ubundi ningiye ukuzi, na undi muntu ushobora kugushira hanze atari ngewe. Ubundi ningiye ugomba kwereka abanyarwanda who is you. Sibyo Vewacha? Ubundi ningewe. Vewacha ngwino Vewacha. Uriya mu mama wari umukozi wo muri Kongo, uzi icyo warushinzwe kumutegurira amata, kumugirira amata no kuyitegura. Nicyo warushinzwe. Tangi episode nicyo warushinzwe. Wari umukozi muri Kongo, akazi wakoraga ndikujyana nge na gake wakinaga na ekipa utazi. Nge nguvuge wowe na makuru yanjye ufite na n'ikintu uzi, nge kukwiyereka ngwereke uriwe, ngwereke n'uburyo ukohotera abanyarwanda. U Rwanda turarukunda bro. Uzi u Rwanda tugasinzirana n'ikintu gica hejuru, ugasinzira mutekano woje kutwungabana. Hari abakobwa babandi ukanga ngo we nudakora iki ndagushira hanze, shura ubwambure hawe hanze, ngwereke ko bishoboka. Umukobwa ukamukanga. So muri makeya ngewe ukuntu abantu bari kuvuga ngo Prophete ibyo yakoze bigize icyaha, ngo bigize icyaha gute? Nago bigize icyaha kubera na proof ihari. Dede abakobwa yazamuye narabaye amafaranga business, mfite ama screenshot n'umukobwa yakoresheje arahari, voice iri kumvikana, yagiye kumuha 300 kugira ngo avuge ibinyoma mu bari abantu bose. Nta mumine ruhari, kandi ni ibintu bimaze igihe, ni ibintu ni influence yazamuye kugira ngo agire icyo avuga, kubera yabuze content, yabuze amagambo ari buvuge, yabuze icyo ari bukore. Iyi ni episode ya mbere
n'iya kabiri nje gukupa panya. Ndakora episode ya kabiri turi saa 4:50. Ndakora episode ya kabiri ndayikora saa 6 n'igice. Saa 6 n'igice amasaha y'u Rwanda. Ndakora episode ya gatatu. Mvuga ukuri mbereke veridikama uwo ari Godfather. Kumva na muri kodinze kubera nabonye ibintu birakabije is too much. Do hanyuma Godfather akakubwira ngo aratoa 300 kugira ngo umubyire. Sawa, nimurategereza ko ngaruka kwa gatatu niyo ndaba ni Kigali. Sawa. Kubera amasaha ni kuvugira muri Kenya. Nimurategereza ko gatatu njye ari Kigali. Nubwo nagira icyo twavuganya vis-a-vis. aje kwitaba Godfather. Ariko Godfather uko na njala kakangu, uko na njala ya vrai. Uko na njala ya vrai. Uko na njala ya vrai bro. Uko na njala sana we. Uko na njala. Brino uko na njala. Brino manzi saf. Amazina yatatu ari kukaranga muntu. Umubwira Godfather yereka isura rye nagazabereka. Ubundi iriya ni scam. Ubundi iriya ni scam. Nimuzongere no kwinjira muri space yuriya muntu uri gutesha u Rwanda. Ari kubwira ngo ngewe dukorane nawe ngo politike. Ngewe ndi muri politike we Godfather. Ngewe ndi muri politike. Uri gushaka kunshira muri politike. Ngewe ndi muri politike. Uri gushaka kunzanira ibibazo kubwiye mpamvu. Ari bine bimenyetso ndacarimo kuvuga sinarangiza. Iyi ni episode ya mbere ubundi. Mfite episode 439 bivuga Godfather. Episode 439 mvuga Godfather. Quand c'est trop c'est mauvais. Ndi mu bantu sinyamvuga ushobora kumbwira ngaceceka umuntu kansebya ngaceceka sinyamfa kuvuga. Ariko quand c'est trop c'est mauvais. Quand c'est trop c'est mauvais. Episode 439 uriya Godfather rero muri kubona yigeze gushaka gucuruza uyu mukobwa kuri ngewe ngamukatira. Uri kunyumva akanyoreza n'amafoto y'umukobwa uyu Godfather. Reka mbereke akanyoreza uyu mukobwa bita Vanessa. Reka mbereke ngewe ngena ngo nyanyina Godfather akanyoreza oh Godfather. Reka ngwereke uyu si nimero ya Godfather. Woragira ngo ngenda muhishira. Si Godfather nguyu abafite nimero ye. Singuyu Godfather. Ngende kuvuga ibintu nicayeho. Woragira ngo bira by'abakobwa tuvuge karukuri ubundi bimutwaye iki? Tuvuge karukuri ubundi bimutwaye iki? Aho bajya kurega barahazi we bimutwaye iki? Ariko ibye birakubye ibyanje inshuro 700. Reka mbereke Godfather singuye rero kazi ka commissionaire niko kazakora. Namba yenda yipostinga uri kuyibona ukunyumva nishaka nyi posting murayifite ni nyinshi mufite amanimero ye. So uyu mugabo Godfather numugabo wanjengereje igihe kinini cyane. Ngira ngo ni ibintu bya blague ngituriza. Ngagira ngo ni ibintu nyine bishobora kurangira bo. Numuntu w'umukapo tuganira igiswahire. Nkabona ko numuntu uri kunyumva safi. Ngagira ngo numuntu mwiza Brino umutipe nyine. Kumbi akazi ka Godfather ni ku arsela abantu harassment. Iriya
ni ihohoterwa. Uryamye aya masaha muri Canada na nimero de telefone byose ndabizi. Godfather ndakuzi birenze kwemera. Safi. Brino wibugande safi. Wagize amahirwe ukajya Buraya, wacecetse koko. Wacecetse koko. Kuri kuvuga ibintu by'ubusa. Uri kunsebya amafaranga nimba naze kugwa amafaranga nta yawe. Turayakorana. Aho nyakuru urahazi wowe. Aho nyakura Godfather urahazi. Bikureba wiki. Uri CID, ababishinzwe barahari. Safi, ababishinzwe barahari. Ntukazana utugambo wora uzamura abakobwa. Nimba ninzara bafite rero mbabyire. Godfather nta kintu ari bubamarire. Ndanabibabyiye live. Arire Brino nta kintu ari bubamarire. Worushuka abakobwa. Reka ngwereke Godfather. Reka ngwereke Safi. Ngwereke Nkunyumva. Ari umumama bita Aline wo ku Gisenyi wamweskurose miliyoni 18 y'amanyarwanda. Urukunyumva? Ari famille wababeshe kuri ubajyani Buraya bibugande. Wabeskurose 23 millions. 23,000 dollars ibugande wowe Godfather. Akazi kawe ni wescro. Brino. Sibyo? Brino. Twese turabakongomani kandi twese tuzikuvuga. Ubundi wari umukongomani par diffamation. Uri umukongomani par diffamation. Na nubwo biremerwa kwitwa umukongomani. Ubundi na tribu ufite Godfather. Na nationalité ufite. Uzatwereke passport ukoresha turebe imyirondoro. Ushuka famille y'abandi ihori riri Bugande. Uriya mu mama ndaza kubumvisha amarira na vokali yanywereje ari kurira kubwa Godfather. Brino manzinge kugushira hanze. Urukunyumva batangire bagushakishe amafaranga wariye abakongomani, abanyarwanda, n'abagande, n'abanyakenya bimenyekane. Arabantu bari kumgira ngo mbereke Godfather. Reka mbereke Brino Safi Godfather. Ule ni God wapi ule? Ule ni Safi nguyu. Unampata Safi, unampata we. Unampata Safi. Uyu niwe Safi. Ngambonye. Uyu niwe Safi. Reka mbereke yindi igaragara neza mujama mukapo. Ushukishaba umva business Mambonye. Unampata sasa. Acha nikuoneshe Godfather. Njoo huyu. Ngambonye. Satan Father. Naguitwa Godfather wita Safi Brino. Ubundi kubera kushuka abantu. Wavuze shira foto yawe y'ukuri kuva uyu munsi ureke gushuka abantu. Reba. Mwamubonye patro w'abakobwa b'u Rwanda. Mwamubonye uyu mujama. Uyu nguyu areka kubashuka muva kuri ya live ye. Muza kuri ya live ye idafite aho ihurira nibyo ndi kuvuga. Ndi gushaka gusofa abanyarwanda. Urukunyumva? Mama Simba uramuzi Godfather? Mama Simba uramuzi? Mama Simba Godfather akakantu kamenye. Mama Simba Godfather uramuzi? Mama Simba uramuzi? Mama Simba Godfather ndagufita ahangaha. Umva niba ugane ndahaje. Ubu ninjye gufata indege.
ngiye gufata indege byihuse cyane, ngiye gufata indege ibi shaka baba bantu ubundi wowe ubishure, wowe wamujura, wowe Godfather urumujura ngo abakobwa niba udakunda abakobwa, ndabakunda ndi umugabo nkunda abakobwa, munabimenye, sindi koro mutagatifu, nkunda abakobwa munabimenye, full stop, ndabakunda, si biremwa by'Imana. Ariko abakobwa yazamuye nabahaye amafaranga za business na message zirahari, na message zirahari. Ariko reka mbasove abanyarwanda, mwinjiye mu gakapo yuriya mu escro Godfather nibyo arimo gukora mu rubyiruko y'u Rwanda, ugahagarika umukobwa w'abandi ukamubwira ngo yindukire ngo akore amamuvuma, ninde wagoye buriya bubasha? Nago bakuzi, nago bazi n'isura ryawe, iriya confiance wabashizemo na n'ifoto. Uya muri muntu so muri kumamagara, uya sinshaka umuntu mamagara pe. Urukunyumva? Yagiye muri Canada avuye i Bugande, yagiye ari mu nzu y'umukongomani. Uyu ni umuntu wo ariko narumiwe. Umva, avuze na thank you, avuze na thank you ariya. Reka mbere kiriya ni message ya mbere namwereje 200 y'amanyarwanda, yari le 24 kwezi kwa kenda 2023. Wabona ko ni ibintu bya kera. Ngongera ngamwereza le 24 août, le 18 août 2024 ngamwereza 300. Uyu nguyu do bita faida Tony, bita faida Tony ni bariya. Uyu mukobwa niwe uri kuzamuka kuri space. Uyu nguyu bari abantu bose bari gukinana n'uyu nguyu, ni uyu nguyu uri kubashuka. Namoreje 300 akavuga ate kecyo bikaba 500 y'amanyarwanda, utavuze 70, utavuze 80, byose wabariye hamwe ni miliyoni y'amanyarwanda. Hanyuma kubera ko namubrotse, namubonye ko akabije, byazanye ikintu bisa nk'ari beef. Iriya bifu akagenda kwa Godfather, ndakumenyekanisha ko ufite umuryango kandi umugabo wawe aramenya ibyo ukora, wakabagaba amafaranga, ubesha business, ukabutuye kimisagara, ibyawe birajya hanze kubera singutinya na n'ikintu ninya kwisinuba abantu bose. Ariko na n'ikintu kida faida umutoni niyo amazina yawe y'ukuri, uri gukurikirana n'uriya mugabo bita Godfather, uri kugushuka 300 ngibingibi mfite proof. Mjira rero viore ari kuvuga mu 300, 200, 100 y'umumama wambyara biba bivuye. Uyu ukambwira ikibazo karira, reka mbereke message koko. Umva mamobero mana mwereje 30. Umunsi namweje 1000. Reka mbereka mamobero mani museki. Dora mamobero mani namwereje. Yose na screenshotinze. Uyu ni umuntu umwe Godfather ari kugenda ko uyu wamubonye? Mwabibonye? Waragira umva Godfather ngende umuloya kandi ngina na proof. Ibyo uri kuvuga ni bihuha. Do wabonye aba screenshot? Wabonye ama screenshot? Wabibonye? Numukobwa uriya wavuga iyi ngi wagira ngo ni beka ndi guha amafaranga inguzanyo. Mwabibonye umuntu umwe nizinimwe y'umuntu ni faida Tony n'umuntu umwe. Uyu ni umuntu umwe, nagara abantu babiri, ni umuntu umwe gusa. Ni kubereka uburyo mfasha abanyarwanda, uburyo mbashaga abantu batera imbere ariko bakajya gukorera amafaranga Godfather. Uri kunyumva? Na kintu nabaga nishura ni kintu umuntu ashaka gushinga business ukagenda umufasha 70 yingi yanze 10, 100, 200, 300, 220, yose au totale mwenyine murabibonye. So urumva
So urumva uyu mugabo ari gukina n'ikipe atazi, ari gukina n'ikipe atazi. Wabibonye? Mwabonye Prophete? Mfite n'ibimenyetso byinshi we Godfather nunzi na n'uruhara ngira Yesu Kristo. Godfather Yesu Kristo wa Nazareth. Godfather ko ngufite, ndakuzi, ndi kukwereka uburyo bari abakobwa uri gukoresha, ko nawe umunsi umwe bazagukoresha. Bari abakobwa uri gukoresha umunsi nawe umwe bazagukoresha. Narabafashije. Ari n'abandi. Uri kuvuga diseta. Uriya n'umumama ufite abana bane, afite imyaka 34, uri kunyumva? Imyirondoro yenda yifite Yesu Kristo. Tubyihorere. So, muri makeya nago twagenda dutinda mu bintu, ariko mugende mumenye uwo mugabo bita Mazibrino, uburyo ari kugenda ahohotera urubyiruko b'u Rwanda, uburyo agenda ahotera abanyamahanga b'u Rwanda. Ngende umunyamahanga by the way, kandi ndi umu investor mu gihugu cy'u Rwanda. Urukunyumva, ni umu investor mu gihugu cy'u Rwanda kubera ari byo nkamije, kandi nagari wowe Godfather niba ujye kubibyira, wowe na n'igipangu hano mu Rwanda nta na frushette ugira, nta n'umugore uhagirira, nta n'umwana uhagirira. Nimba ibyo uvuga ni ukuri, uzamyire ngo utegere online, urukunyumva, ngwishurire Rwanda, hanyuma uzudu ibimenyetso y'amagambo uri kuvuga, apana guhahamura abantu ubatesha agaciro kabo kaza ukansebya. Nibyakunda. Nkunda u Rwanda, nkunda n'abanyarwanda, munabimenye, ndabakunda cyane, kandi nagari Godfather uzatuma ntanga abanyarwanda. Nibishoboka. U Rwanda ni igihugu cyanje, ni igihugu nkunda, nzakomeza ngikunde, ahubwo nje kugikunda cyane. Urukunyumva? Ahubwo nje kugikunda cyane. Nuko bimeze. Igihugu kirimo umutekano, na munyamahanga bahohotera, na munyamahanga bagirira nabi, imitungo yacu iratekanye mu gihugu cy'u Rwanda, tumeze neza. Hanyuma wowe Safi Brino Manzi, umujura w'Ibugande, ucuruza abakobwa mu mahanga, iri penale. Dashoboka nago muri kwandestinga ibyo ndi kuvuga neza, hariko mugomba kubifilinga. Mugomba kubifilinga, mukumva ibyo ndi kuvuga n'uburemere. Mugomba kumva ibyo ndi kuvuga n'uburemere bwabyo, mukabyumva neza n'uburyo ndi kwinjira a profondeur. Ndumva urashaka kwishura, ufite nimero yanjye. Ndumba ubundi reka mbabyire. Ubundi nje kubabyira ikintu kimwe. Nimba uri umuntu muzima koko, sibyo? Ukaha amafoto y'ubwambure y'umuntu utazi, ubundi uruzuye. Ugaha amafoto y'ubwambure bwawe, ubundi uruzuye. Rimwe, babiri, batatu, bane, batanu. Ugaha umuntu udafite isura, ushira isura y'umuntu w'umunyamerika, umuntu ukina filime ya Yesu, akayishira kuri profile. Akabashira kuri profile. Ukagenda Safi ukagurisha abakobwa b'abanyarwanda wowe. Amafoto bambaye ubusa. Uza amafoto mfite.
ukabagurisha hehe? Ninde wakubaye buriya bubasha? Ni u Rwanda wakubaye buriya bubasha yo gutuka abanyarwanda, yo kuharabika abanyarwanda, yo gusebya abanyamahanga, yo kugurisha abana kuri TikTok, yo gutanga ama contacts zidafatika? Manzi ngiye kugusanga kuri Twitter na makuru ufite, ngiye gufunguza Twitter ngewe ngore space ejo, ngore space kuri Twitter ngewe, ndakora na space kuri Instagram, kubera abantu bari mu Instagram baciri mu bujiji, batazi ukuri kwawe, bakeka yuko uri marahika kandi na bumarayika. Kwari kuri Instagram ara ma reality ndi bufungure, kubera TikTok igira ama limite zayo. Urukunyumva? Manzi ninde? Manzi ni uwo bita Godfather, uwo wihise Godfather. Manzi Bruno Safi, iriya niyo myirondoro ye yakaranga muntu. Numupapa ufite abana n'abagore n'abagore ngo nabivuga, kubera afite n'umugore mu Rwanda, akaba afite umugore i Bugande, afite umugore i Burundi, akaba afite umugore muri Canada. Numupapa w'abagore n'abana benshi, uriya Godfather. Urukunyumva? Njewe uyu mama ari kunzengereza, ngomba kumutegera bisi ndi serieux, aze mu Rwanda, azatanga ikirego, yishuze amafaranga ye plus de $23,000. Plus de $23,000. Tujye twumvira abani muhe koko, nimba umuntu yakwizeye Godfather, akakwihe umutima we, akakwirekuye mupaka kumwambura, bikagera igihe bakagukubita amabuye i Bugande vraiment ugakambakamba. Abantu bashaka kubaza ibintu by'ingenzi, ndakira abantu bane. Ari umuntu ashatse kunyumva? Mwandike muri commentaire mwese, mwandike vewaka. Vewacha. Mwandike muri commentaire vewacha. Nje kubabwira uwo ari we. Ariko ari ibintu mutazi. Mwandike muri commentaire vewacha. V-W-A-C-A vewacha. Mwandike muri commentaire vewacha. Nje kubabwira vewacha nini? Manzi Bruno. Mwandike vewaka. Mwandike vewacha. 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 Mwandike vewacha. Hapana, mwandike V, mushire W, mushire A, mushire C, mushire A. Uwo ni izina rya Godfather. Vewaka. Mwandike vewacha. Vewacha. Zikakwemerera iriya nzego z'u Rwanda, urukumva gute inzego y'u Rwanda uyifashe mu buyo buryo wowe? Zikakwemerera koko wowe, zikakwemerera wowe Godfather vraiment, abakobwa banga barangisha kwaka amafaranga, zikakwemerera urukoza soni uri gukora wowe, ugaharabika abantu, ugashira ubuzima bw'abantu hanze, ugafata video. Ariya ma video ya mukobwa Godfather ari n'izindi yishuye kugira ngo azipostinge, yazihaye abantu kugira ngo bazisakaje. Niba bazisakaje simbizi, Kinyarwanda kisigaye kinanira. Urukunyumva? Godfather Safi Bruno Manzi. Musubiremo. Safi Bruno Manzi. Ndavuga ukuri, uyu munsi bakumenye. Wanera hamwe wowe.
ukorana n'intera hamwe uragira ngo sibyo shaka kunshiramo ngewe se nuriye n'u Rwanda. umukobwa yinjye ahita amubwira ngo naje ngo yicare ngo kumva ibibero ni ibiki, abakobwa b'abahungu bagira ibibero ni ibiki, ni amatako. Mbona atanguye kumukuramo ibitenge, yamukuyemo igitenge nawe nyine umva yarayicaye kugikuraho ari kukidegaja, ni ibintu bisanzwe byasika nibanze. ubwo abana abakobwa basohotse bagiye koga agahita mfata agashaka kugira ngo nywemo iyo myenda nyine ngo tubikore. ndamubwira ati se ibyo bintu reka tubivugane reka kubikora muri sauna, ibyo ni ibiki ushaka gukora muri sauna. atangira kurakara ngo ndi pasiteri ngo kandi ngo naguhamagara kugira ngo umufashe. nk'aho ati nyine wambwiye ngo nze kuza tuganire umfashe, ntabwo nari nzi ko ibyo bintu biyuze kuba byo muri sauna ushobora kumfatira kuko ndi muri sauna. kuva narabara ndabati se n'umuntu abaye. nagiye kumva haciyemo n'amezi 5 arambwira ngo noneho ubwo Imana ishimwe ngo pasiteri nganye ikintu kandi nabonye ngo akunze gufasha abantu. nawe ati rero nta muntu arakujyana muri sauna nayo yajyanye. umwe mu buhamya amabi uyiboneye n'amaso ye. noneho tugiye kuva kuri iki kigabo urumva cyitwa umukozi w'Imana, iyi nyamabi y'inkozi y'ibibi, ariko dushobora gusaba ko se dufite amayigo. ntabwo uzimbere abantu 500 ko ufite ubuhamya, duha agaciro uve mu rusaku, sibyo? kuko tuba dufite ni byinshi bw'uyu mugabo n'abantu umugabo ibintu yakoreye umwanda ni benshi. ngaha bari kunshakira amafoto y'ibyakoreye Rubavu ejo bundi, muraza kumirwa. yaba iyi seta y'iyi sauna iri Nyarutarama, uyu mugabo areke kwikoreramo uyu mwanda, abeshya abantu amafaranga agasambanyiriza nk'aba bakobwa. arambwira ati we ngwino uze kuri iyo hoteli, ntabwo ushaka kuyivuga izina, hama winjire muri sauna, uze tube tusiganira muri sauna. turashize aho ni he? ntabwo nshaka kuvuga hoteli actually. ntabwo sauna ari ya Nyarutarama? byasika nibanze. ubwo abana abakobwa basohotse bagiye koga agahita mfata agashaka kugira ngo nywemo iyo myenda nyine ngo tubikore. ndamubwira ati se ibyo bintu reka tubivugane reka kubikora muri sauna, ibyo ni ibiki ushaka gukora muri sauna. atangira kurakara ngo ndi pasiteri ngo kandi ngo naguhamagara kugira ngo umufashe. nk'aho ati nyine wambwiye ngo nze kuza tuganire umfashe, ntabwo nari nzi ko ibyo bintu biyuze kuba byo muri sauna ushobora kumfatira kuko ndi muri sauna. kuva narabara ndabati se n'umuntu abaye. nibwo nyine aba ashaka kugira ngo agufatire muri sauna. ibyo gufata amashusho umva ariko ninde ufite mic? uwo ninde? Aline, can you mute your mic please? Aline testi. ibyo gufata amashusho, ibyo gufata amafoto, ibingibi byigeze bikwikorerwa? njye nabwiye ati kuko icyo gihe byararangiye ndamucika ndabatereka njye ko gahita ngenda ndambara vuba kugira adakomeza ibyo ngibyo arimo. ndambara vuba ngasohoka ati ngo guwe kise usa wambara vuba. ndamubwira ati njye nshaka gutaha narambiye ntabwo nyimenyereye. tugaruke kuri mukuru wawe. tugaruke kuri mukuru wawe byaje kugenda gute? yaje kumukura he? byaje kugenda gute? ndavuga papa. nagiye kumva haciyemo n'amezi 5 arambwira ngo noneho ubwo Imana ishimwe ngo pasiteri nganye ikintu kandi nabonye ngo akunze gufasha abantu. nawe ati rero nta muntu arakujyana muri sauna nayo yajyanye. arabati ngo wabona agatari byo ngo wabona atangira muri sauna ngo ngende umuntu mukuru reka njye kureba. nawe ati rero wa mukobwa we ko tuziranye na Prophete ko muzi ahantu abeshya abantu bagiye kubafasha kandi agiye kubajyana muri sauna. arambwira ati ngo reka njye kugerageza ngo ngende. ubwazaga akambwira ngo ahantu yamujyanye numva kuko ibyo yakoze ibintu byose turahuje. popo zamuka wagira ngo ni nawe kwikurira mu Rwanda.
ubwambye ati kuko nabone ese ngira ubwanda bwahita no muntu sinzi ibyo kabisa ngo nahisaga njya kwambara jya kumva asohoka bambwira ati ngo none se ngo wambabariye ngo ukaguma hano ngo gatonya ngo tugasangira ngo kuko nawe ati wapingiye ntabwo nyanywa inzoga nguye ngo nta kibazo ngo wabyiga ariko ngo wabyiga ngo nawe ukanywa inzoga ngo tukaza gusubiramo mu kanya muri sauna nambwira ati sauna ntabwo ngorana nayo ahubwo mbwira ibyo wavuze ngo tuze tuganireho ngo yango isengera ngo reka ngo ngende ngo nyandikire ukore ngo budget ngo y'ibintu ngo ushaka gukora ngo n'amafaranga ngo wifuza ngo nyaguhenga ariko ngo nimba udashaka dusangira akantu ngo ise mbona akazi kihuta ngo reka ngende njye tagafatira moto ngahita ngenda nanjye urakoze cyane ariko umva nta mugabo sinzi rwose ni umuntu mubi ariko ntabwo ari umuntu mwiza nubwo yitwaza imana urakoze cyane thank you so much ndagushimiye Linda okay uyu nguyu reka mbe mu dropping mfite abantu benshi reka nguhe ubuhamya ubusomere ubundi ubusomere ubundi turakomeza hari ifoto ndi kugushakira hari ifoto ndi kugushakira basomere ubu butumwa sinashakaga kuvuga muri space ariko uwo mugabo aherutse kuza hano Gisenyi kuri Sagabeya hari akabari kitwa Sagabeya se arahanwera yazanye abakobwa babiri umwe barashwana abasigana n'uwo wundi yego message ndende ndaza kwigaruka hingi kamaze ndebe izi foto mana yanjye uramutse ndapfuye Jesus Christ keretse abantu bari kuri TikTok abantu muri kuri TikTok we nagiye kubashyiraho video murebe abantu muri kuri TikTok reka mberekeye ndi imbere y'amashini reka nze murebe uwo ninde Dova uranyumva Dova manura ariko Cedric urazamura abantu utanareba niba hari ikintu kizima bagiye kuvuga uyu mumanura namanuke ntabwo agomba kutuvanga n'urusaku arimo namanuke dufite abantu benshi Dova yanditse ngo biri yamaze kugira itagutuka wagira ngo baraziranye Dova namanuke niyongera azamuka ave mu rusaku ntabwo aza imbere y'abantu 400 na kuri Twitter mfite abantu 300 na ntabwo ari uko bikora ntabwo uzi imbere y'abantu 500 ko ufite ubuhamya duha agaciro uve mu rusaku sibyo kuko ubutumwa dufite ni bwinshi bw'uyu mugabo n'abantu umugabo ibintu yakoreye umwanda ni benshi hari byinshi Sande ndashaka kugira ngo niba wowe witwa Sande wa muntu yitwa nde yitwa ngo ni ukuri ni ntuza yitwa ntuza okay give me a second yitwa ntuza hano give me a second niwe ngo ufite amakuru ya Rubavu bari Rubavu bari ntuza yamaze kuma amakuru yose ngafite ya Rubavu yose uranigeza mbe kuri live cyangwa urashaka kugira ikintu uvuga kuri ibi bintu gore bimeze bityo nakubwira bitari mu konange byambaye kuri uyu mugabo kuki utabivuga inshuti yanjye okay uyu we ntabwo ashaka kuvugira ku karubanda uyu we ntabwo mwabyumvishe ni benshi so the thing is uyu nguyu uyu we n'undi mwana w'ibutare ni umwana w'ibutare igihugu arakiyogoje reka tugende dufate umuntu munzanira aho ndi Dova mu mugarure ahangaha bari kunshakira amafoto y'ibyakoreye Rubavu ejo bundi muraza kumirwa munzanire Dova ariko Dova ongera uzamuke sheri umuntu wese uzi icyo ashobora kuva kuri uyu mugabo azamuke muzamure Dova harya undi ninde agomba kuza hari wa wundi hari Mimi umwe avuga ngo ari gufunga office araje hanyuma tujye kwa John Rizi wa John uranyumva fungura mic yawe wowe umwana wawe wasimbutse iki kigabo okay
soza kuko nagufataranye kuko uyu mwana yagombaga kuri telefone umva byari bikenewe. Ijya mbere. Umwana wawe yaje gukira uyu muntu ate? Kuvuga ngo yaje kubireka kubera ko namubujije yari yamubwiye nyine ngo afate amamoto muri ya mafaranga nyine yari yamuhaye. Ngamusange Nyarutarama, aramaze ati Nyarutarama ahantu uzi ni hehe? Ati nzi aho bita mu Kabuga. Tuze tuhahurire. Ati hanyuma nyine umushinga wawe ngo amafaranga. Mwana ndamubuza bivaho, ntiyongera no kumuhamagara, ntiyongera no kumwitaba, ariko ndarakomeza aramuhamagara ageze aho noneho nganamubwira n'abaramubwira ati niba utabishaka udashaka amafaranga yanjye, hari abantu benshi mba nkeneye gufasha umbwire nyine mbibe. Ati ntabwo byakunda, ati nabigishijeho inama ababyeyi barambuze. Nanjye arambwira nyine ati ugiye kwipfira uri umukene nyine uzapfura akagoryi. Ati umuntu angana gutyo uyigendera mu by'ababyeyi nyine ufite ibibazo. Ati rero niba ubyanze bwari ubufasha, ntabwo ryari itegeko nyine, bwari ubufasha naguhaga, ntuzagire umuntu ubibwira ngo harya wabibwiye mama wawe. Undi ati narimubwiye. Umubwira n'uwundi we, umwana aramubeshya ati oya, ati ntabwo namubwiye nyine ubwo nari namubwiye ko ari umuntu ushaka kumufasha. Ati ntuzigere ubivuga ati ngiye kubera yuko iyo nshatse ndasenga umuntu akabaho ntanabishaka ngasenga agapfa. Uzaramukubivuze amenya ngo warabivuze ngo wenda arambajije ngo umwana wawe wari ugiye kumufasha ibiki n'ibiki. Ati ngiye mbashaka gufasha umuntu mu ibanga kuko ari by'Imana insaba. Ati uzaramukubimubwiye nzagusengera uzapfa. Ngayo ngo warenzaho iki mwarenzaho iki mwabantu mwe? Mwumvishe uyu, mwumvishe popo, ongera uzamuke, mwumvishe uyu, mwumvishe popo. Iki kintu rero cyatumye uyu mugabo, muraza kubireba ndaza kubimanika, byo ntagoza kubihisha, bafata amafoto. Sinari nanabizi ko ari uko nguko nyine mbimenye ngeze ahangaha. Sinari nzi ko ari kasanzwe aterwa nyine, numvaga ko ari umuntu washatse gufatirana umwana ngo amushuke bikarangira, cyangwa se wenda ntekereza ntiwasanga yari no kumufasha, hari wenda nuko ngeze aha nkumva abo bantu bandi bose yagiye atuburira babwira gutya babwiye ko ngo ibi ngibi rero byazanywe n'iyi nkuru y'umwana w'umukobwa w'umurundikazi arimo guhigisha uyu ndamutera ubwoba. mu mwumve. Bonjour, nitwa Niba. Nanakwandika kuri TikTok, urumva nimero yawe. Kwari nashaka kuvuga ko uriya ngo ni Prophete Joshua. Rero nabuze umwanya wo gato, nari bize ku bintu cy'umweru. Ukuntu rero byatangiye ngiye muri sauna. So uyu muntu nukuvuga ngo turasaba yaba iyi seta y'iyi sauna iri Nyarutarama, uyu mugabo areke kwikoreramo uyu mwanda, abeshya abantu amafaranga akasambaniriza nk'aba bakobwa. This must stop. None akabatera n'ubwoba. Uyu mwuga wo mu rundi kazi yampaye audio y'iminota 10 irenga, mugende muyumvi, muze muyumvi. Ntekereza ko ibi bidakwiye. Tumaze kwakira abantu barenga hafi bari uyu suwa munanera, uyu suwa munane. Mfite ubutumwa bw'uyu musore sarengiye kubuguhereza ubunsomere, kambuguhe kuri ntuza, uhite kambuguhe kuri WhatsApp, uhite ubusoma. Ko numvise yanditse igitabo ndabivamo, ariko yanditse igitabo, mfasha ubisome, reka biguzanire bikwereke. Ako batashyizemo igiswahili numvise ngo ni hafi y'Igoma. Okay, Sande namaze kuguhereza ubwo butumwa, injiramo ubusome. Uyu nguyu nuwo tutoragura ngaha, nuwaha ngaha. Uyu mugabo ni byinshi kuko nintangira gutwitinga ahangaha sindagera kuri ibi bintu, screenshot z'abantu batandukanye barimo uyu popo. Ikibabaje birangira abateye ubwoba ko ubesha akabumbura kanwa ari bumusengera agapfa. Yampaye ndibasomere se, soma hera hejuru ku kambere paka kuyanyuma. Muri kunyumva? Turakumva.
akambere yavuze ngo hero nitwa Ntuza from X. Ni wa undi uvuye yego. Ni wa undi wa requestingaga kuba ari kuri X. Ya mbere. Reka nguhe ubuhamya ubusomere ubundi turakomeza, hari ifoto ndi kugushakira. Arongera ati basomere. Ubundi ati sinashakaga kuvugira muri space ariko uwo mugabo aherutse kuza hano Gisenyi kuri Sagabe arahanywera yazanye n'abakobwa babiri, umwe barashwana abasigana n'uwo wundi, nge nari mpicaye iruhande uwo basigaranye sinzi ko byagenze, ajya kuri phone birangira asohotse. Hashize akanya yinjirana n'akandi gakobwa nzi ko mu mbuga ngari akazanira icyo kigabo. Nta kindi yakoze, yahise amusukira inzoga barasangira. Wa mukobwa bashwanye kare akomeza kubabwira nabi abaka telefone ye bari bamwatse, ngira ngo ubwo bangaga ko yabavamo abafotora birangira asohotse aragenda. Mugenzi we aramukurikira, ubwo kakana gasigarana n'icyo kigabo. Hari umutipe ufite iyo foto araza kuyimpa kuko yabafotoye batarimura shaka Inyarwanda hano kiragoye, batarimuka abandi bantu baramwegereye. Uwo mutipe ufite iyo foto namubuze ndaza kuyisaba arayimpa nyiguhe WhatsApp, gusa sinzi niba iyo foto yajya hanze kuko uwo mwana afite 17 cyangwa 17. Ni umunyeshuri ngo reka mbisubiremo, sinzi niba iyo foto yajya hanze kuko uwo mwana afite 17 ubwo ni 17. Ni umunyeshuri kandi amakuru mfite nuko ataraye iwabo iryo joro. Ndashaka iyo foto kuko umutipe wayifashe ari kumwe n'ako kabebi bamuzaniye ntabwo ari kwitaba. Nanjye mba narayifashe ariko ahantu twari twicaye byarangiye bahatwimuye. Mwihangane yanditse ibintu bifatanya ariko nshishirije n'iyo message. Reka amafoto aze kuza. Ibi ngibi uyu muntu si wowe umuzanye ngo bamwita nde? Ngo bamwita Ntuza, niko yitwa kuri X. Ariko uwo Ntuza anyandikiye kuri WhatsApp. Ntabwo ari umuntu wihisha. Aravuze sinavugira kuri X. Sindi kwihisha, ngiye WhatsApp yanjye. Iyo message yampaye kuri WhatsApp. Oya, nabari muri hano kuri X barebe muri commentaire uwitwa Ntuza yigeze kuzamuka hano agiye kuvuga biracika, ariko yari yanditse ngo afite amakuru ndatekereza ari yo yahise gu. Ahangaha mpereye ndapfuye. Hero mutuye hehe ndi kumva nabafasha. Hero dutuye Kimisagara. Mana we wumva gusenga. Haleluya. Nurumuka ukomeze ukuyobore Joshua. Ahitamo ha nimero. Hano. Ni message nasuka nziguhe. Nuvuga ngo abasanga muri DM, abasanga mu message ni nyinshi sande. Urumva? Ni nyinshi biteye ubwoba. Kibazo uwo Joshua ngende gukomera message na sauna zose, amafoto ya sauna ndayafite, amafaranga yagiye yohereza ngaya yarahari, aha ndabona yaramwoherereje nangahe 300 ya no ni 30 na 800. Nzamurira umuntu bita Popo vayo nababandi bandi bagombaga kuza muze. Chelsea bimeze bite? Fungura mic uvuge cyangwa ugende wumvire hasi. Kuki ikintu mbaza kubera iki uyu mugabo ahangana mutringira muri. Okay, please keeping private zacu. Ntugire ikibazo, ntabwo natanga private, ntabwo nshobora kutanga ntuza yanyu, ntugire ikibazo. Don't worry. Ntabwo natanga information zanyu muri gutanga ubuhamya. Twagiye.
hari undi hano kuri ntuza uretse gato tugende. Niba hari umuntu ufite icyo kuvuga azamuke. Birababaje twahere uyu mubyeyi yavuze ko umwana we yamutwaye afite imyaka 19. Uyu nguyu uyurinda umaze kwivugira na mukuru we bamaze gutanga ubuhamya bose yatwaye bombi, umwe afite 20 undi ngo ni umumama. Tugeze Rubavu dusanze ufite imyaka 17. Ndagira muraho neza. Chelsea uranyumva? Chelsea ntabwo turi kukumva. Prophete ifite igikwe. Ninde? Prophete ifite igikwe. Nawe ufite ibibazo byawe. Uravuze ngo uretse gatoya. Uravuze ngo ifite igikwe. Bisobanuye? Yanjye. Ikiganiro turimo wacyumvishe? Warenzaho iki? Aranashinyika uvumwe. Cyohe gusa. Andebera uburoro. Ndebera. Kiboroki kiri kongera kuri questinga. Undebere vraiment. Turimo gutabariza undebere. Umusatsi wamubereyeho imviri. Reka dukomeze. So abantu Cedric hano zamura abantu. Kendo bite. Ndababwiza ukuri niba mushobora guhishira umwanda nk'uyu nguyu mufite aganda gakomeye. Joshua nani Kendo bimeze bite? Cyane big up. Urakomeye. Byina. Sinzi niba ufite ikintu watuganirizaho cyangwa niba simbizi it's up to you. Ego. Nibyo gusa. Ibyo birabaye bikuyemo byinshi. Okay. Reka ndaje nyirebe. Urakoze cyane. Abandi hano ndashaka kureba abantu bose bambure request bazamutse. Keretse umuntu wanditse ufite icyo avuga. Uretse umuntu wanditse ufite icyo avuga abari uzamura. So ntekereza ko iyi ni space ya mbere itabaza ariko igiye gukurikirwa na nyinshi n'ibimenyetso byinshi. Abantu mwanyandikiye mwese mukampa n'ibimenyetso byose amafoto y'uru rugabo rufite akada ariko ufite indambi gusa. Uyu nguyu ati cyaze nanjye ndamuzi yashatse babarira uzamuke mureke twangi babarira uzamuke nabigukundira kamova hiya ngira icyo uvuze rero nawe yakugeze iki muhanda bakuburoro manura uwo ngo utwara umwanya. Abantu tumaze kwakira abantu 11 bamaze gutanga ubuhamya bahuye n'ibyago by'iki kigabo. Aba bamyuting abenshi batinye kuvuga. Mfite abantu benshi batinye kugira ikintu bavuga bari kunyandikira bakambwira ati Godfather zamura Grace turebe. Ariko harundi witwa DJ Max uyu nawe muzamure. Grace ufite ikintu uvuga? Yeah. Ijambo ni ryawe. I want you to take the secret, right? Grace Yes. ijambo ni ryawe. Well, urakoze. Ego. Nanjye yarabivuze. Nanjye Joshua yarabinkoze Prophete Joshua. Ego. Yampamagaye. Ngira Sange Gacuriro ruguru ya Simba. Yaguhamagaye ate hehe? Mwari musanzwe muziranye? Yakwa TikTok. Ego. Yaranyandikiye kuri TikTok yagiye inyuma y'iyo mukirana yagiye amanyandikiye. Amasobanuro yanjye ndayimuha. Ego. Arampamagara arambwira uranzi ndamubwira no jewe urasimba nzi n'abantu ndamubwira
arambwira genda ustokinge undebe, ndagenda ndamustokinga ndamubwira nakubonye. Arambwira ese twabonana nshaka kuguhindurira ubuzima. Ndavuga gute wamenye ngo ya wenyizera ngwino unsange kuri hoteli iri Suriro ruguru ya Simba muri iyo hoteli harimo sauna. Arambwira ati we ngwino uze kuri iyo hoteli, ntabwo ushaka kuyivuga izina, hama winjire muri sauna uze tube tuziganira muri sauna. Turashize aho ni he? Ntabwo nshaka kuvuga hoteli actually. Ntabwo sauna ari ya Nyarutarama? Ya Nyarutarama. Uyu ni wakangahe banyarwa? Uyu ni wakangahe? Umuntu wa gatanu binjije muri sauna ya Nyarutarama. Komeza. Hama ndagenda kuri iyo hoteli iri Nyarutarama, harimo sauna. Yego. Ndagenda muri sauna. Agiye he? Ntabwo nawe afite abamodereta bahawe ruswa bakaba bari kwirukana abantu. Kamanze mvane abamodereta bose. Godfather, ni connection yiwe ntabwo ari moderator. Wari kubibona? Ntabwo ari abamodereta. Abantu kuki bari gusimbuka? Kamanze mvane abamodereta bose. Barashoboka bari hasi. Cedric, wirinde gusimbutsa abantu kuri urwo ruhande rundi. Twagiye. Zamuka nshuti yanjye yitwa nde? Ariko uyu si warinda. Hanyuma nkawe sibo. Manuka wakoze cyane kutubwira abakobwa wowe wari watanze ubuhamya nabibonye. DJ Matrix urahari? We DJ. Nkaya mase. Uranyumva ntunyumva? Kavuki. Cedric muting gato. Thank you. Wa mwana ugiye ninde mu mungarure Grace. Grace garuka. Ongera requesting. Muze mwumva ubuhamya. Dova, ongera ugaruke sheri. Gentil, uranyumva? Gentil, uranyumva? Ufite ikintu uvuga kuri ibi bintu? ubwo nari nyiza uvumwe. Dukomeze. Uri kuza se abantu 500 bari hano hasi. Ntabwo bahagije kugira ngo wicare muri bo, urumva uri igiki kigomba kuzano hejuru. Ndebere frame. KMS uranyumva? Ubu ni GPS uranyumva? Nakumva bro, nakumva. Ikiganiro turimo ufite icyo kivugaho? Shani ngotera aba numvise wasubirira muri. Birababaje. Niyo societe turimo nta kindi twayikoraho. Mutapinge screen kugira ngo tugire active. Dufite umuntu uzamutse bita patience 250. Uranyumva? Ya mbere hari ikintu ufite uvuga kuri uyu mugabo? Byakera kambandikiye kabisa nabo navugira. Utwandikiye? Ushobora kunyandikira? Ndakwandikira kabisa pe. Kubera iki utavuga? Niye mpamvu? Kuki udashobora gusevinga barumuna bawe cyangwa nabandi kugira ngo ubabwire ibyakorewe bitazababaho? Njyewe nanjye ngomba kwisevingereka. Ngaho kuvugira hano ibi ngibi akaba ari ibindi bikubaho. Iri ni ry'aterabwoba batera. Ngaho manuka uze kunyandikira, sibyo? Ariko ndatekereza kuri safe, ntabwo turi mu gihugu ushobora kugira ikintu utarwa n'uriya mugabo. Ushaka wagira icyo uvuga ukarabura bagenzi bawe, sibyo?
ngaho manuka. Twagiye dufite umuntu bita ninde wundi uzamutse? Linda. Lidi Nora, uranyumva? Hari icyo ufite uvuga? Tumuka. Uko byumva sanga dukeneye inama zawe. Turi mu buhamya, turimo kwakira abahuye n'ibyago uvuga nta bitekerezo bya dukeneye. Ya hasi niba ari igitekerezo ufite cyandike. Kakumvu yanga. Ubwo uritegereje usanga mu bantu 500 ari wowe ufite igitekerezo zo gutanga hano bite ndagize yambo. Sawa. Umeze gute? Meze neza. Ingo ngaha kuri TikTok. Ndagutegereje. Kuri TikTok. Nyaruka turi questing. Okay. Ngwino, uyu ni umurundi kazi yahungese wabonye ibintu akwitwa n'inkuba. Ruhita mbere. Uravuze? Uyu witwa Ruhita mbere kwazamutse. Ruhita mbere. Akubwanga twese kubwirike. No umutinganyi se urarongora n'abahungu. Oya wasanga afite igitekerezo. Yaba afite nabashiki bereka. Ruhita mbere. Fungura mic Ruhita mbere cyangwa mumanure nta kintu abwira abanyarwanda. Mumanure icyo icyambere regaragaze nkubwire sande. Icyangombwa nuko icyo nkundira izi platform inzego zamaze kumva ikibazo gihari. Ntekereza ko ubutumwa bwatambutse ariko kugira ngo aba bana bavuge reka tubahe platform bavuge niba abantu barenga tumaze kwakira barenga 15 yakoreye ibintu bimwe. Disgusting. Uravuze? Grace yagomye kubura umwe yaruduhaye ubuhamya. Grace aragaruka ariko nkeneye nzamura uwo bita Tina. Hadufite uwo bita Umuhoza. Aha. Mumetisi uzamutse gukora iki? Dufite hano undi bita yitwa gute. Mumetisi nta nubwo ari kukuraho ndakuri mu vinze muri space. Umuhoza iki? Twabwiye abantu ko Umuhoza ntacyo bafite. Umuhoza uranyumva? GPS we get you big man. Ati mutanga ubutabera kuri abo bana. Oya ikintu cyambere kiriho Shiba icyambere kiriho nuko tugomba gutangaza ibintu ama message aruzuye nakangari turayatanga ndayamanika hano inzego zizayavana no ku rukuta bafate birakabije kandi biri mu mwanda mwinshi cyane. Dufite umuntu bita Shiba urahari? Ndari. Ufite ikintu uvuga kuri ibi bintu? Uranyangana nago nabyumvise neza. Ndapfuye mu bari mu nyumvira urubyiruko dufite kuyobora urubyiruko rwahangane ngo gutwara bikiri mu ngorofani. Izengiyo gitose kiragira kiba kivuga nyine yuwambuye yugize iki yukizamuye biravuga. Muri sauna twari turi abantu 3 undi w'umupapa yari arimo yari yasohotse ko nawe yari abibonye. Ariko ninjira abanze no kubikora umupapa hari arakuza umupapa. Uwo Joshua Oya umupapa hari yari muri sauna mbere y'aba Joshua. Ba Joshua baje nyuma. Ariko babinjiye mbere ko twe twakompeningaga ngo intuza ngo ntabwo igicuma ngo ntabwo gishushe turasohotse aho babinjira mbere. Umupapa aza wari uwa gatatu nawe arabibona. Umupapa yasohotse je ninjiyemo ahita agira mbasangamo noneho naringeze aho umukobwa yinjira. Umukobwa yinjira ahita amubwira ngo naze ngo yicare ngo kumva ibibero n'ibiki. Abakobwa babahungu bagira ibibero n'ibiki n'amatako. Mbona atanguye kumukuramo ibitenge yamukuyemo igitenge nawe nyine umva yarayicaye kugikuraho ni kukidegaja ni ibintu bisanzwe. Mbona umukobwa ariko arabouncing ko ubundi ubona umuntu umva hari hijimye pe ariko bicaye bagize bicara ku muryango kandi umuryango impuza
itara rimurika inyuma ni reflete niki yego biragereye iyo ubonye nyine umuntu abonsinga kuri intuza cyangwa se akoze movement urabibona. Ntangira kubona rero umukobwa ari kubonsinga kuri wo bariko barabikora bari guhavinga sex aho ngaho hanze ku karubanda muri sauna. Yapana hanze muri sauna mimbere ndani nicaye nicaye ku ruhande rwabo. Ngira ngo ni kubona kugira muhinzi ngo ndi kurota cyangwa se ndi kubona ibintu atari ibyo. Ndavuga se ntabwo bari kumva ko ntari ntabwo bari kumva bumva yaramubwiye ngo naze ngo musige scrub yayindi yari muri sauna nyine naze ngo musige. Mbona baratangiye kubikora mpari ndaho ngaho kandi n'ukuntu ntashobora kumahinga business zanjye nari nicaye ndabareba ntabwo nayo mvuga ngo ndihishe cyangwa iki. Ariko navuga se umuntu adashobora kuvuga ati umuntu ariko arandewa cyangwa se umukobwa agire n'isoni sabyo ko ahora azana n'abandi bakabikorera aho ngaho barakora umva ya grabbinga yafata sexy bakayikora bakoresha ku mudada gapfuye aho ngaho muri sauna kandi ntabwo ari njye jyenyine nabibonye. umupapa aho twagiye kubibonera naho nagiye kubibonera ko nawe abizi. Jena isoni zaranyishe ngoro buvuga ngo ugira iki ndavuga ati nahise ubwo sohoke aribwo nkicinjira ndasohoka ndanasohotse yarambajije ngo kwera usohotse amubwira ati numvise gishushe cyane ndasohotse nshaka gusohoka. Kujya isoni zanyishe nyine wogira ngo bari abantu b'abazungu bariko barakora ibintu sinzi iyo umuntu ariko arakora ibintu nk'ibyo kandi noneho yari yambuye ubusa umudada n'amabere ari hanze isoni zaranyishe rero. Ubwo mba ndasohotse ngiye gusohoka nja muri sado hopo kwaka amazi sohotse nyine ko kundi uja muri sale yo ku sanga y'uwo mupapa. Umupapa je nta n'ikintu nari namubwiye nta n'ikintu nashaka no kumubwira. Uwo mupapa arambaza ngo ibintu bari gukorera hariya wabibonye. Je ndikana bati biki ibyo neza nabonye nawe ambwira ko ari byo yabonye. Arambwira ati jewe nanashaka no kubabwira babihagarike kuko biriya bintu bakora abantu bareba umuntu areba n'agasuzuguro cyangwa se niba bashaka no gukora ibyo bakora byo guhavinga sex zabo bagafasha ahandi. Ubwo ibyo birarangira noneho baza no muri sale ari babiri bagumara ari babiri ariko uyu Joshua yaguma yobijaga umudada pe ngo urabona ko umudada ntaga muzi ko yigeze no kumubaza utwa ngo nabizi kuri umukongomani. Uyu Joshua yaguma kuvuga n'ifaransa byinshi kandi icyo gihe ntabwo nari nanamumenye ko ari we. Jewe hageze igihe dukubitana muri sauna twese turi babiri namusanzemo nyine noneho musangamo n'umupapa adahari ndavuga ati noneho jewe nanje araje amfatire hano uyu mutipe nicara handi nayo nicaye ndatuza. Arambaza ngo ndi umurundikazi ndamubwira yego. Arambwira ko yakoze business hariya mu Burundi ndamubwira ati okay. Aranambwira ngo nyine ngo ko muranze aho ngaho ndamubwira ati jya mpara amazi ariko ni ijya mbere narinje kuwa gatandatu ariko kuwa gatandatu. Arambwira ngo nawe ngo waraza ariko ngo haza ngo atari abantu ngo haza ngo masasa ngo hatari abantu. Ndavuga ati okay. Ntabwo nashaka ko tuvuga ibintu byinshi uko none arambwira ngo ninze ngo nicare ngo impande yiwe. Akambwira ati je rero ntabwo hano ni sawa ntabwo aho ngaho nashaka nyine ntabwo. Ndanamubaza se unze kwicara aho ngaho ukopina wawe yabifata gute. Arambwira ngo uriya ngo ntabwo ari kopina wanjye ngo umuntu ngo dusangira ngo mwayoga ngo yabonye ngo ngiye ngo muri sauna ngo arambwira ngo mberekeze ngo baraje. Ndose muri gukora biriya atari n'umukopina atari na fiancé waje numvaga ari couple ntabwo ndimo ndinjira mu bintu bitandeba.
niba ari kumuvuga ngo amusige scrub numvaga ari abafiance pe numvaga baziranye kumbe ntabwo baziranye yari umudada ariko umudada warabonaga ko iyo twahuriraga muri ako gasare nyine ko kuruka warabona ko ntabwo yarazi ibintu ajemo ntabwo yarazi ibyarimo ni ibintu nyine yaje abisangamo sinzi niba yaramuhaye n'amafaranga ntabwo mbizi yego ubwo akimara kumbwira ibyo Barundi ko yakoze hariya no kuza kumbwira ngo mwicare hariya ntanga arambwira ngo ariko ngo abakobwa ngo mwitesha opportunity wagira ngo naguhindurira ubuzima ako kandi yakambwiye nk'inshuro nk'eshatu ngo yampindurira ubuzima wagira ngo uburanzi ambaza ngo ndamuzi ndavuga ati je ntabwo muzi umuntu ngo yita ngo Prophete Joshua ngo uramuzi ati je ntabwo muzi je nambwira ngo uri umuprofete wo mu rusengero ndavuga ati nta no mu mutima ati uri gukora ibintu nk'ibyo uri n'umuprofete usenga ndavuga ati arambwira ngo je ngo baranzi ngo social media ngo ziranzi ngo je ngo nahinduriye ngo ubuzima ngo abantu benshi uketse ngo niba ngo we ngo kazi ngo icyo ushaka twihuta aha ndi kwihuta sinzi nyine birimo biraza nyine uko nabyumvise niko ndi kubibagiriza yego sinzi ko ndi kwihuta ndeka ngende gahoro uyihute ndavuga ihute kugira ngo dushyire ku murongo tujye ku musozo ihute okay shaka gura ubwo barambwira nyine ko azwi iki n'iki noneho bitasohoka arambwira ngo uranze ngo akahandevu kanjye akahandevu n'ubyo ngibyo nyine byo muri sauna nyine ngo nanjye ngo ankorere yego bitasohoka arambwira ngo nimuzanire amazi umva yarashaka ko ngaruka ndambwira umutipe akora aho ngaho ndamubwira ati rero hari umuntu ushaka amazi hariya mugendo mumujyanire je mitasohoka mfata phone yanje ndeba kuri social medias anoza kuri IG nasanze ari private bitanza kuri YouTube nandika Prophete Joshua mbona neza mbona niwe ndavuga ati mana ya ntabwo nari nzi ko nyine ari wa wundi utanga amafaranga sinzi uwamwumviye muri konsi yangu atanga amafaranga mbona niwe neza niwe ndumirwa nyaho byahereye ndavuga ati niyi sauna ntabwo nzongera kuyijyamo nari ngiye no kumuripotinga ku ba receptioniste bose biremewe muri sauna ko abantu bakavugira sex barimo kandi natwe turimo nyine bitanabatera n'isoni ngo twe tuba turi abakiriya nk'abandi ntabwo ibyo bintu nyine sinzi ngiye kumuripotinga ariko barambwira ngo hora hazi ko naho ngaho muri sauna ya Butarama abakozi baharabazi yaje amagara umukoshasi ameze n'umuntu wita nyine ababaza aranakunda n'umutegeka cyane n'ibyo ngibyo rero urakoze cyane nyine n'uwabibonye n'umupapa akuze yarayibonye gusa nyine n'ubundi azatumira muri sauna nyine ko ari ibyo ngibyo azaba agiye gukora cyane kuko sinzi kabiri byanteye n'ubwo n'isoni n'iki byose bafite amafaranga gutyo ntabwo yagakwiye kuza gusebya umuntu cyangwa se no kumutesha agaciro gutyo akabona kuko n'umudada wabonaga ko nta je n'umudada niwe yambabaje aho kurusha n'uwo nguwo ko yaramubwiraga unamwicara ngaha iki rimwe na rimwe ukabona neza no kumufosinga ngo namwicareho muri sauna s'ubundi wicara ku muntu gute ko atari na massage kuko banagiye no muri dushe sinzi ibyo muri dushe byo ntabwo nabitangirwamo n'uwo mupapa yabimbwiye ngo nabo babikore no muri dushe ngo yabumvise umva ni ibintu rwose ntishimiye kabisa ntabwo muzi ntabwo nzi ariko wapi kabisa n'umukobwa niraguma namuhamagara naka ingo hase umudadara n'abivamo noneho abita yahuza ajya no kwihindura aramureka aramwihorera akazajya amuhamagara ukabona ko umudada wagira ngo ni kwa kundi ushobora iki aranamutinya okay so ndatekereza ahangaha tuvuyeyo
ndagushimiye cyane, wakoze cyane. Umwe mu buhamya amabi uyiboneye n'amaso ye. Noneho tugiye kuva kuri iki kigabo, urumva, cyitwa umukozi w'Imana, iyi nyamabi y'inkozi y'ibibi, ariko dushobora gusaba ko si dufite amahirwe. Okay, Isimbi, ufite ikintu uvuga kuri ibi bintu? kuko umenga iyo sauna ayifitemo ijambo rikomeye. Twagiye, ndababwira ngo nyuma y'ibi ngibi ngo Godfather nta kindi burenzeho. Mugire umunsi mwiza. Banyita Godfather. Aha ngaha mbibutse ko hari ibindi abandi bagabo, aba bagabo ibi bigabo bikangisha amafaranga. Ibi ngibi ni hohotera naryo. Aho abantu bakoresha amafaranga, mwumvishe nimbona amafoto ya Rubavuca naka kana katujije imyaka y'ubukuri, baragukanda ijisho wa kigabo, baragukanda ijisho. Ibyo ukina nabyo ntabwo ibi ngibi wakina nabyo. Ugira amahirwe. Wa muntu yitwa nde Sande? Wa muntu yitwa nde? Yitwa Ntuzi. Hey Divine, uraho? neza Godfather. Amakuru? Neza. Divine, ijambo ni ryawe. None twiguita kibahamagara mukupe muboroke. Divine, Murakoze cyane. Nitwa Divine by the way. Yego. Umpamagaye kuri WhatsApp barambwira ngo bari kuvuga ngiye ngo Joshua ngo yanshingiye ngo spa. Wagushingiye? Ngo yanshingiye spa. Ibyo ni biki? Aragana kuvuga spa massage. Rero hanyuma uyu mugabo ntumuzi. Uramuzi? Yani henshi ariko uyu mugabo n'umwana mubi. Kagira inkuru. cyane sinzi ko nabivuga, arabeshya. Kuri Twitter mugaruke, X mugaruke. Yego. Njyewe ntabwo yigeze twarabonanye, nyine arabimbwira. Akubwira ibiki? Nkirangiza segonde nahise niga. Yego. Ibintu bijyanye na massage, mfite na certificat yabyo. Yego. Akayanyandikira kuri Instagram. Nyine akagera amafoto yanjye akarayikinga, akanyandika kuri Instagram ngo niduhurire muri sauna biki n'ibiki byinshi. Arangije tuza guhuriramo. Arambwira ngo ukora iki, ndamubwira ngiye ngo nta kazi mfite, wize iki, ndamubwira ko hari ibindi nize, ngiye nashinga bikagira umumaro. Ndamubwira, arambwira ngo ruhana nangahe. Ndamubwira ruhana ngiye uko mbyumva numva nabikora mfite nka miliyoni 10 cyangwa 12. Yego. Arangije arambwira ngo agiye kujya ngo muri Tanzania, niba ari muri Dubai I think. Arambwira ati nimba ndavayo ari mu kwa 12 gutyo kuri mwaka. Arambwira ngo nzandike ibisabwa byose, ngo nindagiza ngo nzamubwira ibisabwa. Yego. Ndabyandika ndamwereza kuri WhatsApp. Noneho namaze kubona n'inzu, namaze kwicara n'umukomisiyoneri, nayibonye Kibagabaga. Ku mafaranga make nari mfite ntangamo konsiyo. Inzu zikorerwamo ibyo bintu yari VIP, usanga zigera muri 1,500,000 gutya cyangwa 2,000,000. Natanze konsiyo ya 700. Yego, 700. Ndamuhamagara mbwira ati nayibonye, ibisabwa byose nabikomereje bisoma wumve. Dusanga bigera muri 8,000,000 gutyo, 7 n'igice. Ndaramuhamagaye, arangije ko icyumweru atanyitaba. Uwo mugabo n'umwana mubi akorera, niba akoreshwa n'abadayimoni, niba akoreshwa n'ibiki, ngiye byaranyereye. Kandi ntabwo ari nk'ingiri, ni benshi hano muri Kigali, agenda abeshya. Warabaha amafaranga kandi ntabaha amafaranga. Wamucitse ute? Umushika gute? Wowe wamucitse gute? Ntabwo yigeze akukorera ibyo byapfura bakorera abandi? Icyo
ko ntabwo ndi umwana ibyo ntabwo byabura kuba ndapfuye. Nyuma yaho mwana wanjye wagiye kwipimisha, yego wasanze uri muzima? of course Mwana ishimwe. Ibi bintu birababaje. warakabonye Ntako Cedric ndakubwiye, ntabwo mushobora kubyumva. Ntako divine Imana niba warasanze uri muzima, Imana ishimwe. Yeah. Pole sana. ni ibintu byadanje kubona n'umuntu no divine ibyo yakwemereye yarabishikiye Ntabyo. nta we araza niba ari no kuryama nawe mukaryamana akakubeshya urabona amafaranga ntayaga Kirabasambanya. Cedric ndikubwira ntabwo napfuye kuzaha. Kirabasambanya cyangiza kikanabatera n'ubwongo gikora ibintu by'umwanda. Ibi ngibi yakoreye divine yabikorera benshi n'abakobwa benshi cyane. ntago ari njyewe njyenyine Ni isoko. Ni inshuti zawe. yarahisemo buroka hari umuntu wabonye amafoto muri telefone yanjye ahita ambwira uyu muntu murazanye, ndamubwira turaziranye, arangije arambaza uramuzi Viza? ndamubwira ndamuzi kurusha no kumuzi, bimbaza n'ibintu byinshi. ahita ambwira nawe yagiye amukorera amubeshya, ngenzi nk'abantu nka babiri. Ni gute umuntu aza nko mu mujyi wa Kigali agafata abana bose gutya? Uyu muntu yishyura amafaranga ku ma social media, ku ma platform kugira ngo bamwamamaze, kugira ngo amenye yihe izina adafite. Mubona ibintu akora. Uyu muntu aragenda akajya online kuri social media zitandukanye agafotora amafaranga ataraye. Hari uwo bita ngo niba ari ni byinshi. ni byinshi nibyo nagira ngo mbabwire nyine. Pole sana, ariko ubwo wipimisha ugasanga uri muzima, Imana ishimwe bwo kitakwanduje ibirwara. Amina, urakoze cyane inshuti yanjye. Murakoze nawe. Uyu ni umuntu wa 10 na kangahe Cedric utanze ubuhamya? wa 15 Uri kubagabanyiriza 17 kanzuza n'uyu ndore. Reka dufite undi divine ngwino. Nizere ko ibintu inzego zirimo kubyumva. Nizere ko ibintu inzego zirimo kubyumva kandi ziza kudufasha zikagira ikintu zikora. Ni massage iri Nyarutarama, amafoto ngiye kuyamanika kuri Twitter none hamukanya. Badufashe iri bagiro barihagarike babikureho. Ni Nyagasozi bayihagarike. Divine 19:6 uranyumva? Wowe master ufite ikintu uvuga kuri ibi bintu? Master undebere. Master Plana uranyumva? Kandi ugucyanditse. Reka manze numve gatonya. Kugisha induri birenge manuka. No, ngiye manuka. Toka. Stop wasting my time. You have nothing to say, go away. Divine 16:19 manuka. Divine victim. Hari undi muntu uzi ugiye kuzamuka wadufasha? Divine kankubwire ko we are here as your brothers, turanga nk'abasaza bawe, uze kunyandikira ayo mafaranga tuzayagushakira kuri yo business. Utagiye kuri uyu muhanya uyu mutindi ngo amanza gusambanye. Uze kunyandikira turakora ibishoboka. We Joshua pumbafu zako reka gusambanya abana ubabeshya kubakorera business. Godfather abaza kuvuga amafaranga tugire Divine utubwira amafaranga ukeneye, ayo mafaranga turayagushakira ukore business. Basaza b'abanyarwanda bafite ubwo bushobozi n'abandi turagushakira amafaranga. Uze kwandika mu gikari unatubwire iyo projet yawe uyikore uyitange. This stupid umaza gusambanya abana iki kintu leta umva ribu nitakiri kuri kintu kuri iki kigabo. Ntabwo nyigisha ukuntu nkora we master planner. You don't guide me how I do my lives and my spaces. If you come over here ugomba gutanga umwanya. Divine unyandikire, wandike here as a society community turagushakira ubufasha. Iyo sauna ushobora kuyikora. Iyi mbwa ibanza mubabarire mu nyumvire vraiment. Uyu ni umuntu wa 17 twakiriye. So, reka dukomeze. His Excellency aravuga ngo tugomba kwihesha agaciro, ni ijambo rigiye kumara imyaka 10 na. Umuntu yihesha agaciro
bana bato b'abakobwa ni mwiyubahe ntabwo mugomba kujya ntabwo uruntu nk'uru rugomba kubajya mu maguru rubabekesha amafaranga. Amaze kubicyoreza arahungeta abantu aya mase kubera iki? This must stop. Ibi bihagarare kabisa. Sane zamurira abantu aho ngaho. So divine uze kugira izo projet niba bishoboka icyo dushobora gukora turagikora. Nubwo tabona izo ubwo bushobozi bw'izo miliyoni 10 na kikubeshya kidashobora kugwana miliyoni 1, ndagusabye uze kunyandikira. Undi muntu ufite kinavuga zi Amarira. Bera. Amarira wazamutse uravuga iki? Bera ufite ikintu uvuga? Namanuke. Unique. Anike urafite ikintu uvuga? Ufite ikintu uvuga? Yego. Ijya mbere wagiye. Umuntu 18. Nizere ko ubuyobozi muri kubyumva uyu ni umwana w'umukobwa 18. Muri aba bana nahuje imyaka 25. Uretse ufite 24 ufite umwana umwe w'umubyeyi. Njyewe nabonye Prophete alikinga post yanjye kuri Instagram. Kuri Instagram? Yego. Mbonye alikinze post yanjye ndavuga uyu muntu ndabona ari umusitari mbona nyine ibintu akora. Yego. Ndavuga umuntu alikinze post yanjye urabizi abakobwa tuta do followinga. Itamufollowinga sinamwandikira. Ahita anyandikira ngo hey ko muri bande. Mbwira nitwa Nick. Tambwira ngo okay ngo twabamenya. Ndamubwira nta kintu bitwaye. Ahita anyandikira ngo waretse ejo saa 7 tukazahurira muri sauna tukaba twota. Ndapfuye. Nawe sauna? Sauna? Ndapfuye. Ndamubwira ati sauna ya he? Sauna ibaye sauna. Ahitambwira ngo wowe ejo tuzavugana ngo saa 7 top. Ahita anyandikira ngo icyupfa ngo nukutica amasaha kubahiriza igihe ngo kandi utazitesha amahirwe. Nitamubwira okay nta kibazo. Saa 7 zigeze sanga yanyandikiye. Ubwo nari ndi kuva ku ishuri ni Godfather. Yego. Arambwira ngo fata moto umurangize. Arambwira ngo mpamagare kuri Instagram. Ndamubwira ndangira location ya sauna cyangwa umbwiri yariyo. Ndetse ngo wowe ngo urashaka amahirwe cyangwa ngo ntabyo ushaka. Ngo wowe fata moto ngo umurangire. Nitamubwira yewe ntago nyava mu rugo ntavuze location y'ahantu ngiye. Mbwira iyo sauna ahantu iri ndaza nta kibazo. Ahita ambwira ngo ndumva ngo utabishaka. Ndamubwira okay niba utampaye location ngo saba tubireke. Rero mbashije n'abandi bakobwa barambwira ni nka 3 maze kumenyana nabo. Bambwira sauna n'abatari hano kuko nanjye n'umukobwa umamagaye uvuye hano arambwira ngo vayo kwa Godfather wumve ibya Prophete n'amasauna ntago ari yabibwiye. Ufite izo abantu bose bari aha ngaha bari gutanga chat mwandikiranyije zirahari izohereze ataza kuba kuzabika kuko abantu zohereze kuko abantu bose chat bari kuzohereza drop that chat bini gitangaza Sande y'amafoto y'abamwana imyaka 10 wa undi yabonetse baracyari kuyashaka. Okay. Ntekereza ko tugumya aha kuri uyu nguyu ni byinshi abantu banyandikiye bati ntabwo navugira ku karubanda kanze nkwereka ibyo afite hari byinshi Ndimo gushaka cyane ndimo kugira na express ntabwo nagufuruka ntabwo yambarate reka twakira isimbi umuntu ajya broka aramurika gute gusa ndakeka iyo ariyo ya mbere ndapfuye darapa mureke turebe twagiye oya iyi ni ya kabiri iyo yagize arapfe ni ya kabiri ariko zani ya mbere darapa nta umwana zino ko abantu muri kuri Twitter twatangiye kudarapa. Ese Joshua turi kuvuga n'umuntu umwe? Joshua ni umuntu umwe n'uyu watanze amafaranga mu gitaramo cya The Ben. Nguwo uwo Ribu yihanangirije akongera akabisubira mu buka akabisubira mu gitaramo. Reba hano yaranyandikiye
yes uze dukore sauna. Ndamubwira nshobora kuba nyifite class kuko ni day session. Ahita anyandikira ngo wowe ngwino utakaze amahirwe. Ndamubwira ubwo saa 7 turavugana kuko nabonaga nyine ari umuntu wagwa amahirwe, numvaga nta kibazo. Arambwira uze twote mbamenye kwanza. Ndamubwira yego.